은영 캣매트네 너 그날 쌤과 뇌를 할배 뼈뼈라이매 그날 바뼈라이매 수로 예찬 abdul에서 쌤의 딸이 뇌 아우로너 게 하우비 게 마이클 네마 예찬 테라이비 예찬가 코리아 루မျိုး ကိုရီးယားနာမည်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီစုစုကမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးကဲသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြပြီကဲတသမမီတို့ဒီနာနေရာမှာစုစုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထိမှပြောကြည့်မယ်နော်ကဲရေချမ်းလေးနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆဲမြက်သားလေးနဲ့လာတွေ့ကြပါနော်ဆဲမြက်သားလေးအဲ့ချင်းအရင်ကြီးနေလောက်ပါပြီလို့စကားပြောတတ်နေလောက်ပါပြီလို့အပြန်လည်စကားပြောလို့ရပါတယ်ကဲပြောကြည့်မယ်ကဲ수수 안에 인별말 안녕하세요. 저는 수수예요. 그럼 예찬아 변별말 안녕하세요. 저는 예찬이에요. 예찬말 아따발로 이에요네 별라이비너. 에이체마 수수 변별말 블루 변별말로 만나서 반가워요. 예찬 씨. 또야로 원다 말해 예찬 미스터 예찬 뭐너. 미스터 예찬아 변별물에서 반가워요. 수수 씨는 어느 나라 사람이에요? 수수가 베나잉한 루묘래. 게 메일라이비. 그럼 수수 베나잉한 루묘로 하우바레 미얀마나잉한 루묘. 에러 블루묘마로 저는 미얀마 사람이에요. 게 벼지매 미 중국 냐마 미얀마 사람이에요. 오케이. 미얀마 자토라이 오면 너. 게 따따미로 너 비마시래 고에 페페메메도 우마마 고고리네 벼지라이 너. 리진지라이 너. 오케이. 게 쌤과 셋도하메. 디니어로 페이지 넘버 57고 또하니라 핏바래. 게 연습 게 두알리 디말레 리진 카인하래 너 디마 연습 1 연습 사바로 리진 칸 샘뼈 사비비 너 연습 소라 리진 칸 뼈라 뼈바래 게 디마 팥지메 또아 바로 리진 칸 바로 카이나로 소라 친구와 연습해 보세요. No, practice with your partner. 你也等下去呢，တူလေ့ကျင့်လိုက်ပါအောင်နဲ့။ तू ကနေပြီးမှပြန်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံလူမျိုးလဲလို့မေးလိုက်ရင်ကိုကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတတ်ရပြီ။ Okay. Number 2. 연습 2. 자, 한국말로 인사하고 이야기해 보세요. 자, 한국말로 한국 소바로 코리아 말 소스가 너 한국 말 소라 코리아 스가 로 소라 코리아 스가네 코리아 로버너 연습 2너 게 싸움아 차이 답이라 라이 이해하면 너 연습 1ကိုကဒီ Sam ကဒီအထိပြောပြထားပေးတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ရေးကျင့်ပါမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာဥပမာနံပါတ်3 4ရှိသေးရနော်အဲ့ဒါကို Sam ရဲ့ video parse လုပ်ပြီးမှရက်ထားပြီးတော့3 4ကိုပြန်မလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်နော် Sam ကတသားမမီတော့အရင်ညင်းငွေမှာဆိုလို့မညင်းငွေအောင်တွားပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 연습 2 한국말에서 코리아스가 로소라 네, 너 코리아스가 네래 인사하고 소라 인사하다가 아니라 너 인사하다 소라 노세티 인사하다 노세티 에러디냐마 다오 표비마 다 아사고 태다 고 소 고아저러 그리고 아니라 너 그리고 자, 나오마 띵야면အခုတခါလေရင်းနှီးအောင်လိုက်ရေးထားလိုက်ပါ이라 너 쌤다 라이리 그리고 소라 삐더 다 삐더 스가셋 너 에러 에리 스가셋ကနေပြီးတော့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဆိုတာ
ဒီအရှိကခူဒီကိုဖြတ်ပြီးတော့နော်ခူဒီကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကိုတလုံးပဲယူထားတာဒီမှာတွေ့လား 인사하고 နော်ဒီကိုတလုံးပဲယူထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ပဲကနော်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့လို့ပြောတာနော် 인사하고 한국말로 인사하고 이야기해 보세요. 이야기ဆိုတာအပြန်အလှန်စကားပြောတာပြောတာ 해 보세요. 해 보세요ဆိုတာပြောကြည့်ပါလုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောတာနော် 이야기 해 보세요. စကားပြောကြည့်ပါ 오케이 အဲ့တော့သူဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ် 안녕하세요. 저는 마이클이에요. 아뽀하고 두 변만 리진아 너 변 인니도 아오 보마야도 아오. 오케이 디바가 마이클 씨는 어느 나라 사람이에요? 게 아빠마 저러 마이클고 메이타부 나나시우 메이타래. 어때너? 아마 마이클 변 메이지메. 게 마이클 씨는 어느 나라 사람이에요? 마이클 씨요 베나잉한 루묘로 오케이 저는 영국 사람이에요 만나서 반가워요 영국 소라 아메리카노 UK 별하노 오케이 저는 영국 사람이에요 저너하러 UK 나잉한 따봐 만나서 반가워요 또야로 완다 말해 자 베야레 샘 디다인 라이브ပေးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့국적 물을 때ဒီနိုင်ငံကိုမေးတဲ့အခါမှာတဲ့ 국적ဆိုတာနိုင်ငံကဲတတမမီတို့ရေလိုက်မှတ်ထားနော်ဆမ်ကလည်းဒီလားတခုမှမကြံလိုက်ပြီးမှတင်ပေးနေရနော် 국적ဆိုတာဘာတော့နိုင်ငံကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ 국적အနောက်ကဒီကကြောင့်ဒီမှာအသက်ပါလို့ရေးထားနော်အဲ့တော့ 국적을ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီမှာအားလိုက်လို့အသက်တန်ပါတဲ့အနောက်မှာအားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်သွားပြီးမှဆက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ 국적을 물을 때မေးတဲ့အချိန်မှာ 물을 때ဆိုတာမေးတဲ့အချိန်မှာလို့ပြောတာနော်자 국적을 물을 때 나나 씨는 어느 나라 사람이에요? 나나 씨는 어디에서 왔어요?အဲ့လိုနှမျိုးမေးလို့ရတယ်တဲ့နော်어느 나라 사람이에요? 베나잉한 루묘레로 메로야들로 나나 씨는 어디에서 왔어요? 알로레 메로야래.